Wega sana nkethi cherukire rigi mutegeri wa Meru TV bitkire ko watewe ni kire chunchiketu kya BL kya mubango yo turinge ime erirukiri rwantuku ya Jumatano tariki 28 cha mweri wa Januari mwaka no yo turi ywankirile 26 ndi na beregero rukiro ku irwethirite rwitite na mbere na njira yagirite niro kwa rwisa wasawa kabisa no gapio kairuterero kwa tutamnya kithira no kwenu kwina mpio kithira kwina kariwa bando sinjajua marenewe. Karibu sana tupe kuthira tukimurika ngatheti na njare ne kwangwete ngatheti ya The Daily Nation date yari okinye thithithio na ukumenyethera yandiki ngatheti ne ya The Daily Nation na kinya nkethira ngikwa kanya kakumara ndukene ria kwi nawe wigwetire ngatheti ya The Daily Nation, ngatheti ya The Standard na ngatheti ringi achiomba kwithirwa achikendo na untereche kwendu kenda gwetana mbere na kuigwatira ndrono ii na njira enda ya ngatheti ya The Daily Nation bone bwathio ebwa ngatheti ya The Daily Nation aruare muringi okombicha na kwithira ikonia bweya birabi kwarirwo karatasine kambere buru akangatheti ya The Daily Nation na page ya inya na rono rwegie sha no tunende mutaratara yo gimbo mwere jwasha kuririkana akomere 6 mithiru imbecha ichi kana ichi urete kana ichi nyangitwe bilioni 11 uni kuringana na CS wa ugima wa mwere kuje kene ya Anden Duale penji thatu inarundo nchamba irombere kwithira akiura wani Al-Shabaab na nantere chiangarisa kumenyekana ya Stephen Musili ura arari mwarimu na ikarikari ararombere kwithira akiura wa rinende niregerere ya thatu ryawe kumba kwithira akiura wa penji ithanthatu penji ya ithano sorry ni kuonane rono rorura rwangirwa IEBC batongeretwe ni chairman Erastus Ethcon bari werbora bakwibangabangania mantu nejegie ithurano twetete na kinya ithurano binini abira bikwithira bigita na mbere page ya 12 na ruono rwegie nende buraku mbaite kwithira kwirina gender based violence kana ndo achia kimichi guntu na buraku kwirikana kinya kwina na bari bakomba kwithira bakinyangwa kaita 23 ngatheti ya The Daily Nation ina ruono na rwegie nchambe gwitwa Stephen Musili urarari mwarimu na aranterira chia Garissa akire chukuru witwa Ulgo kuririkana myaka elimithru Stephen Musili arari mwarimu wa Uglu Primary School antere chia Garissa na aranende ombete kwithira kana ethirite ake onokera chia lela agikuo untubura nende kuma kire antubura bakuthwanirwa ni Al-Shabaab ithukiro rera mbere ombere kwithira akithukirwa na ichitha tomurume ona myaka 50 na 30 na itano ithukirira mbere ombere kwithira akithukirwa kwimugu kiura achiumia toroka ende iratu biawe ibiombere kwithira abikiuma na bieta ari toroka baraba mwinganite baraba kuringithana ya Al-Shabaab ombere kwithira baimwira eu ni mbitie mbere mbitie yele ne yite na kuringana nende na bura ariboti komba kwithira yandiki ngatheti ne ya The Daily Nation mbitie yele ni erombere kwithira ikimura mwekuru wawe wijikene yale Muslim akiaraniri na Daily Nation ariwa mukuru wawe ombere kwithirwa sorry mukuru wawe ombere kwithira akithukirwa abari na chore na ntuku kwari na mbura inene muno untubura bwatumire aromba kwithira akimatuka na arethira akichi thantu endwira atubiawe ibiombere kwithira bikiywa na baraba kuringithanwa ya Al-Shabaab kana bakuthwarirwa ni Al-Shabaab bombere kwithira bakimwira Lion 1 kana ngatunyi mbere yukuluka enduetera ngatunyi yelebu nebuo mwekuru Omusili arombere kwithira kiranga theti ya The Daily Nation akendelea kwaria akawa mukuru wawe na erere witaki TSC kumba kwithira akibereba mwandikire barwa kenda bamuthamia anterera chia Garissa untubura TSC bombere kwithira bakiria na bamwira nende kethira ateti yari akumba kwithira akiruta nguwe na bute ngugena no tunandire na nuarari breadwinner kana muchi wa mugate wa family na ana baile na mwekuru ataumbere kwithira akibuta nguwe na rera barwa yombere kwithira ya principal chukurira arutana na arere wiki saini ya kuthamia mwarimu chukuru mwankira Sunday yathira tariki 26 cha mweri
Januari tariki ile 2025 nombere kwithira akiona barua kumwita itithia nkathi arombere kwithira akiandikwira itawa permanent and pensionable ntuko 30 na ntuko 3 ya 79 later ira niyo tariki 26 cha mweri wa Januari 2026 mwaka eno yoturi ira ni rari Sunday ombere kwithira agitimana na Al-Shabaab bomba kwithira bakimwithukira nyumba yawe irombete kwithira agikombora ntere cia Ulgo na bethira bakimuringa risasi nethira agikua mwekuru ari wawo mbere kwithira akiamukira ndeto kana gikuo kia mwene January tariki 26 thaa 12 cherukiri araumo barabarutana iria nguwe na mwene bari muringira thibo bamuri kithira akwari na nwe untubura bwatumire mwokuru ari muringira thimu yethira MBC na muthiene ethira akimenya amba bethira bagitonya nyumba ya mwene na eretie kutoroka bamuringa risasi ya mauru na bachoka bamuringa risasi ya mongo untubura bwatumire mwene uturo bwawe abwithira bukiurira au kuringana na witnesses kana ari mubaka barabarutana na nchambe gutwa Musili bariwa Al-Shabaab kana gikundi kia uragani bombere kwithira bakibatonyera nyumba na arabomba kwithira bakiria ababera bo batiura kuruba urantu arumya akinende ibabonie na arari mubo barume abaithirite bari baikukara yakabati kwendo bonia iro bambire utishi woturo bo kinyabona nde baramwa tukuonania na arari mubo barume bomba kwithira abayikombora nyumba ntubura nende bwatumire barumara na bareta akubachwa na arabari mwekuro wari uromba thirikari no tukinya mwari munterecha Garissa airomba thirikari nende ne mutethie akumba kwithira akiona nguwe kenda ethira akirera twana turatiri kana twana turarombere kwithira agitirwa ni mukuru wawe Musili arombere kwithira agikwa enokuru wa miaka 35 penje inya ina rono rwege wamba pura kwithirete bugita na mbere kirirwa ngirwa ugima bo mwiri mutaratara Sham akana Health Authority a Social Health Authority kana SHA kwa mieri 6 mithiru gatigatika October 2024 na April 2025 ikwithirite kwina ambecha chiurite 11 billion na chiririkana mbecha chumbete kwithira chikiurira kiri chibitari chia private kana chia antu kiumbe ira chumbere kwithira bakiandika mabarua fake bagitia mbecha na nende kuringana na CS wa ugimba mwiri Ande Nduale ariwe ibeti bakubwithio chukun na kendo tira mbecha hii achikomba kwithira achikichoka Ande Nduale ariwa agitonyo bichine ya ari gutwika CS wogimbombwira ari gitonyo bichine atonyiro bichine thira obichiyo kana nyumba yo igitwa Mafia House na ikwenda kuuria ni bibio tuma etwa Mafia House chume bile ari obichine nire yire kumenya ni bibio ngo biotuma thira igitwa Mafia House no tunende au nyo wamba pombecha na utumiri buthu kupombecha cha mwingi chomba kwithira chigitumika na njira enene Ande Nduale ari watikarande na kuona mbecha cha mwingi na cha mukari chigomba kwithira chikinyangu riwanende kiri chibitari chia mwingi na imo cha mwingi na kinyaingi chia ntu kiumbe na kinyaingi cha makanisa baraba karingithano na wamba bwa ambecha iba kethira bakiyukirwe tarera kiwatho na batira mbecha yi achikomba kwithira chichoka Ande Nduale ariwa aborobichi aithiro bichi karitha at least na chumanirite na utira kwina maugaruruku ya kumba kwithira yakioneka obichine ii ya ugima bwa mwiri penji thano ina rono rwegie nkiama ya uringithani bokura ya IEBC kwina mbicha ya chairperson wa IEBC wikeneta Erastus Ethcon akiariria andiki bandeto muthenya wa igoro arugwire bo bakari ya nkiama bayichurutaniretie bokwana kenda utira ithrono binene ibyo bakumba kwithira bakibangirana njira inene amona kinya ambai elections ira chithirite achigita na mbere guntu mwanya kiwa nende kaithiro kaita gakwithira bakiaria mantu ya kuliongira mantu ya kuliungira formula rombere kwithira kana utarani borobo mbere kwithira bukibuthika mwakene 2012 kenda kumenya ne antu bana na naragu kwenda kuongelesha gombunge akwithira gukiongelo thaibariwa bateti yari kuongelesha gombunge kana gutaura ichigombunge akenda utiri thano bya 2027 bikumba kwithira abikibuthika na njira enje ya kunende data ile komba kwithira gitumirwa ni ira ya buthitu mwaka 2012 mwandikithia wa biama kana political party registrars wikene ya John Cox Lorieno Kou
na chumiritie na kuo bichi yawe ni ukulukira kaita kakaumo no tunende kwina mbecha iria bunge berigiri kumba kwithira abakia allocate obichi itikunigira 1.6 billion lakini abunge sorry bedrite baki tengira obichi milioni manaja 5 ya inyanyo ntuburabo tumite John Cox agwa mbecha hii itethira chikiana utiira kiri constituency chonde kwina at least obichi 24 achia byama kwina ki counties 24 kwina amemba nkuruki ya ngiri na nende na kuromba bunge bethira bagitenga mbecha nyingi akiro bichi no tunende ariwa wetra wa bichi etithira ina umbani abagwitithina mbere wandikithia bwa byama anya turegerete akumba kwithira twiringa kura chia 27 no kweteta na mbere akumba kwithira kwina gachagachana kinyobu abo nene kiria athiati eba kiama kia UDM barane bwa athiati bara William Ruto na nyuma ya ODM kana kiama kia ODM kira gatongeretu ni Raila Odinga thegi tongeretu ni Oburu Oginga anyuma ya Raila Odinga kumba kwithira aitutia mwaka muthiru no tukwina mendikithia era kiama kia ODM bena yo kirithirikari ya Kenya kwanza untubura botoma nende atongeri kana athiati bare William Ruto baino obua bonene no tubati kumenya ni kare gukongwa kombike kwithira ka kichiarwa na kuringana na mendikithia yara ODM bandikithietie bari ugabo kirithirano ni twetete barenda akanya kamunini wa rais ka deputy president na gotwika nende bake wakanya ka deputy president kirirwa witete na mbere UDA stroke ODM talks Professor Kithure Kindiki nuakethira aimo aji ombere kumba kwithira nende akiathirika akirikia meneki kia UDA na ODM akinya nyuma yabo kumba kwithira bakienda kanya gatwile kautongeria bariwa bandu kwina itebinge bakumba kwithira abakienda iba kwenda kuongela itebia cabinet and principal secretary ila chubitwanya turatumbikio tuma pamwe baraba ithirikari ne kana baikia meneki UDA baitwanya twa CS na kinya twanya twa PS bakethira bagichunwa untuburabo tuma bonende kawa baina ubwa bonene muno na bate kumenya Rais Ruto ibwe kubwongwa akomba kwithira akiyukiria kiri muchemanio ya National Governing Council meeting bakiaraniria chairperson wa UDA national chairperson wa UDA wijikieni Cecily Mbarire arombere kwithira kioneka kiari bonene akiwa tambaru professor akithure Kindiki urani munini wa rais wa nthiguru ya Kenya akiwa atiriri kuma Kindiki kuyukia utongire bwa gutwika munini wa rais ikwithirite kwina ugaruruku bonene muno burabo tomba kwithira bukioneka akinyendere Gachagua arari wathanine miaka ile atongire bango kinyabo no kabete na mbere na ukatha Kithure Kindiki bakire Rais Ruto ukiakwithira akui ithwanio yire naryo ithwani riri ya ari atethia Kenya na kinya aregetithia na mbere utongerie bwa nthiguru ya Kenya ira kuchala Kithure Kindiki ari munini wawe no tukithiro Kindiki no munenkera support ira kwenda ari rais wa nthiguru ya utira Kenya ibakomba kwithira bakiunika Sunday na kanisene ya Vitima ACK interechi ya Othaya na ra county ne ya Nyeri kwa ari na ikarika ditombere kwithira rikiwiria baba ingi ara Rigathi Gachagua ombete kwithira kiliunga kanisene ina atongerie bakiama kia DCP bangi na bethira turiro bakiringirwa risasi akwethira kwina mpangarato inene kanisene rontu bro batumire kinyana bethira bakiringirwa risasi kanisene Rigathi Gachagua achumirite na kumeneria karikari muno akiwa baraba kubwithia karikari bakwenda kumwikira obwa ende wateti yare kumba kwithira agikirwa obwa no ntuwe kinyate siasene ari ikaliungite kanichene ariwa nende antu abaita kuringa wikia uturira tiangas tunisene twena kinya twana tunini ibeta baba turira tiangas na remechemanio ne ya siasa ende bareke akubadhiata omwanka tunisene na Rigathi Gachagua ruende uniongerekana ya thirikari ira kuopenjie 10 ya ngatheti ya The Daily Nation ina rwene rwege nchambe gwitwa Barak ombere kwithira akiura mwekuru we mwakeri ya 2022 June tariki 19 kitumio mbere kwithira kituma mura mwekuru we kaunkumire mutandao ne yo Instagram untubura mwene atomba kwithira atenda kana areganite nabo
mwekuru wa Amrand Awath ombere kwithira akitonya akaunti ya TikTok kana kile mutandao wa TikTok na untububu kwirikana mwene atenda mwekuru watonya mutandao ne wa TikTok ariyo mwithira ariyo mwithira Instagram au niyo ombere kwithira akimura au ntubura butumite nende aira koti ya Mombasa awe aisore na nakurigerete ithitheriro mbere kwithira akithithia akibaromba bamwe kanya kangi ariwa kuria nchera kwawe miaka 5 ikutumite akethira miaka 4 ikutumite akethira akithoma mantu ya maingi mno na nende nakuromba urekeri na atechokera bu mbere kwithira akibwithi no ntumwankira thai ariwa we nende atina twana ariwa nende atina mwekuru wa intiwa na kinya atina antu awita muchi nakuromba nende kwithira akirekerwa kwina advisor kana mutari wa Rais William Ruto kana thirikari ya Rais Ruto barani ni baile mwe ni David D na uria na ungi wa human rights advisor wijikene Ariet Chigai ibethirite bakiringwa ni fresh legal battle no ntubwabo kumba kwithira abakiria kugaruka koti page ya 10 ina runuru rwa ingathitine ya The Daily Nation page 12 ina runuru igie bona nende akwithirite kwina kuongeleka kwa gender based violence kana ndo achia kimichi na ana bari kumba kwithira bakinyangwa kaita kwa kaita kinyao county ya Meru ikwithirite kwina makareko yethirite yakione kontu bura nende butumanto bachimire na kuromba thirikari yone ni makarine itwariku ikomba kwithira ikiyukia kenda utira mantu jegi ndo achake michi na kinya gender based violence ni kumba kwithira achikithira nthigurune ya Kenya na kinya gutira county Chirumiri imakarika ya ni kumba kwithira achikithira kwina njemwe ikumba kwithira nende igichumiria na kurira thirikari ithira ikimiteithia no ntubo mwana wo urombere kwithira akigura rulo na araura ntere chia Russia akiura bati uraombere kwithira akiura runa kurairwa antairira chia nthigurune ya Russia bakiwa nende bo batiumbite kumenya mwana woni atia aura riru na atia urairwe nthigurune ya Russia untubura bakuromba thirikari batethie akenda kwithira bakiona machokio ya biure bira abakumba kwithira bakiuria ndekire gatanta kangatheti ya The Daily Nation inde kantegere kithira kwirwo no kiri karatasi ka county rutweye batwe akari aba county ya Meru ngathitine ya The Daily Nation. Okay, mbega sana amutegeri wa Meru TV no tupokona kanyaka ututhia tena akiri ukurukira ngatheti ya The Daily Nation umara ndukenera kwi nawe iwatire ngatheti ya The Daily Nation iwatire ngatheti ya The Standard na kinya ngatheti ingi irokethira ukethira ndukene kenda gwitana mbere na kumba kwithira ukithomera ndonoi na njira indaya na kumenya abire bi ukarika Meru ya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya itana mbere na ututhia tira ndene ndekiti kuria tukomba kwithira twichokera na mweni.